Reka nkwifuriza ibihe byiza wowe ukomeje kuba natwe ukadukurikira muri gahunda z'amakuru atandukanye, ntibikubuza n'undi gukomeza gukora imirimo yawe aho uri hose, waba uri hano mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Muri uyu mwanya rero turagira ngo dukomeze tubane turebera hamwe abanyagitugu batanu ba mbere b'abagome babayeho ku mugabane wa Afurika. Ese abo ni abahe? Nibo tugiye kugenda turebera hamwe muri rusange. Umugabane wa Afurika wageze kure cyane mu bijyanye no gushyigikira demokarasi, nyamara kandi uracyakeneye no gutsinda inzitizi nyinshi cyane mu gihe rero ugerageza kwandika amateka yawo. Bivuga ko umugabane wa Afurika ari umugabane ukenye cyane, ariko kandi wasubiza amaso inyuma ukareba ugasanga ni umugabane mu by'ukuri ukomoka ibintu byinshi cyane, kandi wakagombye kuba utera imbere, ariko kwera rimwe na rimwe n'imiyoborere ugasanga ntibituma uyu mugabane wa Afurika utera imbere. Mu gusubira inyuma kwinshi rero uyu mugabane wagize mu myaka yashize, harimo abategetsi b'abanyagitugu bakomeje no gutanga incungu y'abaturage mu gihe kandi batitaye ku majwi ayo ari yo yose atandukanye. Abategetsi b'igitugu bafite kandi banakomeje gukora amwe mu mahano akomeye cyane ku baturage babo, kandi mu by'ukuri bikagaragara ko ntawe basubiza. Tugiye rero kugaruka kuri batanu ba mbere b'abanyagitugu buzuye ubugome ndetse kandi babayeho mu mateka y'umugabane wa Afurika. Tudatinze reka duhere ku gihugu gituranyi, ni hano hirya mu gihugu cya Uganda. Ku mwanya wa mbere haraza Idi Amin Dada, ni mu gihugu cya Uganda. Yategetse kuva mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na rimwe kugeza mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'icyenda. Yamaze imyaka igera ku 8 ku butegetsi. Uyu rero akaba yaravutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda makumyabiri n'umunani i Kaboko, ni muri Protectora ya Uganda. Nyakwigendera Idi Amin Dada yari umunyapolitiki wo muri Uganda wategetse hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na rimwe kugeza mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'icyenda. Yinjiye mu gisirikare cy'abakoloni cy'Abongereza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na gatandatu, kandi agira uruhare mu bikorwa by'Abongereza byibasiye abarwanyi ba Shifta muri Somalia ndetse n'inyeshyamba za Mau Mau mu gihugu cya Kenya. Nyuma rero y'imyaka 9 y'ubwigenge bwa Uganda, mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kabiri, Idi Amin Dada yayoboye ihirikwa ry'amaraso rya perezida wa mbere wa Uganda Milton Obote, tangaza ko ari perezida. Mu by'ukuri Idi Amin Dada akaba ari umwe mu bantu bayoboye igihe gito cyane, ariko mu by'ukuri bakoze ibintu bidasanzwe ku butegetsi bwabo. Uyu Idi Amin Dada akaba yararunguye abagore bagera kuri 5 ariko ku butegetsi, barimo 2 rero bakoze ubukwe mu mwaka umwe. Idi Amin Dada kandi yakoreye ubukwe mu nama y'abaperezida ba OUA. Amin Dada kandi yirukaniye abagore 3 kuri radio y'igihugu. Amin kandi ni umugabo uzwi mu mateka ya Uganda kubera rero udushya twaranze ubutegetsi bwe. Uretse kuvuga icyongereza nabi, gufata imyanzuro ihutiyeho, Amin kandi yaciye agahigo ko kurongora abagore 5. Umugwa mu ntege rero ni Jacob Zuma wahoze ayobora Afurika y'Epfo, ufite abagera kuri 4. Mu myaka 8 rero Amin yamaze ku butegetsi, bivuga ko rero yabyaye abana bagera kuri 43, harimo ababa rero mu gihugu cya Uganda ndetse n'andi ku isi. Umugore wa mbere rero wa Idi Amin Dada witwa Mariam Amin, ko yari afite uburanga budasanzwe, akaba muremure kandi ngo yakomokaga mu muryango wifashije wa mu bwoko bw'abasoga. Se Kibedi akaba rero yari umwe mu barimu bazwi cyane mu gace yakomokagamo. Uretse no kuba rero Kibedi wo yari umurezi wubashywe cyane mu gace yari atuyemo, ngo yari umuvandimwe wa Joshua Wanume Kibedi wanabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga muri Uganda ku ngoma ya Idi Amin Dada. Uyu mugore rero ngo iyo yatambukaga n'umugabo w'ibigango nka Idi Amin Dada wari unazwi cyane mu mukino w'iteramakofe, n'abandi basore bo muri Uganda bararamaga amajosi akenda gutakara kubera rero ubwiza bwe bw'uyu mugore wa Idi Amin Dada. Ni umugabo rero mu by'ukuri wagiye agira amateka menshi cyane, wenda tuzagenda tunagaruka muri rusange turebera hamwe amateka y'uyu mugabo mu myaka itandukanye, cyane cyane mu myaka 8 yamaze ku butegetsi bwe. Hanyuma dukomeza, reka tujye ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turasanga witwa Charles Taylor wa Liberia. Uyu akaba yarayoboye kuva mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na karindwi kugeza mwaka 2003. Charles Taylor akaba yaravutse mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine n'umunani i Altington mu ntara ya Montserrado muri Liberia, maze ategeka ari perezida wa 22 wa Liberia kuva kandi muri Kanama mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na karindwi kugeza yeguye muri Kanama 2003. Yamaze kandi imyaka itari mike y'ubuzima bwe muri Libya mu myitozo nk'umurwanyi w'inyeshyamba, maze kandi asubira mu gihugu cye mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'icyenda kugira ngo rero ayobore intambara ya mbere y'abanyitugu yo muri Liberia. Yamaze imyaka igera kuri 7.
nyuma y'icwa rya Perezida Samuel Doe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu, Charles Taylor yigaruriye igice kinini cyane cya Liberia, bituma ashobora kwiyamamariza umwanya wa perezida mu matora rusange mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi. Ubutegetsi bwe bwamaze imyaka 6 bwaranzwe n'ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu, harimo iyicwa ry'abanyapolitike, iyicarubozo, gufata ku ngufu ndetse kandi no kwemeza amoko, cyane cyane mu gihe cy'intambara ya kabiri ya Liberia yabaye 1999 kugeza 2003. Yagize kandi uruhare rugaragara mu ntambara yo muri Sierra Leone muri 91 kugeza 2002, kandi yahoze aregwa n'urukiko rwihariye rwa Sierra Leone muri 2003. Muri 2006 perezida mushya wa Liberia Ellen Johnson Sirleaf yasabye ko yoherezwa muri Nigeria aho yari yarahungiye. Mu mwaka wa 2012 Charles Taylor yahamijwe n'icyaha cy'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu n'urukiko rwihariye mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha irahe mu Buholandi, maze kandi akatirwa imyaka 50 y'igifungo. Yashakanye n'abagore babiri witwa Enid Tupe Taylor ndetse na Joe Howard, kandi bafitanye abana bagera kuri 4. Hanyuma reka tujye ku mwanya wa gatatu, turasanga witwa Hissène Habré wa Chad, wayoboye kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na kabiri kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda. Wahoze ari perezida wa Chad rero Hissène Habré akaba yaravutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na kabiri Ifaya Rago muri Afurika y'uburinganire bw'Abafaransa, French Equatorial Africa, maze yajya ku butegetsi nyuma yo guhirika ubutegetsi bwa General Felix Marum mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na kabiri, abifashijwemo n'Ubufaransa na Amerika bamuhaye imyitozo, intwaro ndetse kandi n'imari. Ku ngoma ye rero yamaze imyaka 8 yaranzwe na bumwe mu bugizi bwa nabi bukabije cyane, harimo ubwicanyi bwa politike, iyicarubozo, gufata ku ngufu n'ubwicanyi ndengakamere. Yakuwe ku butegetsi na perezida wa Chad uriho uyu munsi wa none Idriss Deby mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda. Mu mwaka wa 2012 urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera ICJ rwategetse Senegal aho yari yarahungiye kumukurikirana cyangwa se kumwohereza mu butabera kugira ngo akurikiranwe n'ubutabera mu mahanga. Muri Gicurasi 2016 urugereko rudasanzwe rwa Afurika mu rukiko rwihariye rwa Senegal rwasanze Hissène Habré ahamwa n'icyaha cyo gufata ku ngufu, ubucakara bw'igitsina ndetse no gutegeka ko abantu bagera ku 40 bica ku ngoma ye, maze bamukatira gufungwa burundu. Reka tunyarukire ku mwanya wa 4, Colonel Muammar Gaddafi wa Libya. Uyu nguyu yayoboye kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu n'icyenda kugeza muri 2011. Muammar Gaddafi bakunze kwita Colonel Gaddafi yari umunyapolitiki w'impinduramatwara muri Libya, akaba kandi na perezida wategekaga iki gihugu cya Afurika y'Amajyaruguru kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu n'icyenda kugeza muri 2011 igihe yicwaga. Ku ikubitiro yari akomeye ku bitekerezo by'ubwene gihugu bw'Abarabu ndetse n'abasosiyaliste, ariko nyuma yaje gutegeka akurikije rero igitekerezo cye bwite cya gatatu. Gaddafi yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na kabiri i Sirte, mu muryango ukennye cyane wa Bedouin, maze aba umunyagihugu w'Abarabu igihe rero yari ku ishuri i Saba. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatatu yinjiye mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Royal i Benghazi ni muri Libya, aho yashinze akagari k'impinduramatwara kamufasha no gukora igitero cyiza cyane cyo kurwanya ubwami bwa Senusi bwashyigikiwe n'uburengerazuba bwa Idris. Mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu n'icyenda, nubwo yamamaye cyane kubera imyifatire ye yo kurwanya imperialist ndetse no gushyigikira byimazeyo ubumwe bw'Abarabu na Afurika, Gaddafi yashinjwaga kandi gutegekesha igitugu, ruswa no guheta uburenganzira bwa muntu. Yafatwaga kandi nk'umwe mu baterankunga bakomeye cyane mu iterabwoba ku isi. Yishwe n'abarwanyi ba Kisilamu mu gihe cy'Abarabu muri 2011, ariko mu by'ukuri bivuga ko yabifashijwemo n'Abafaransa. Ku mwanya wa 5 turasanga Mobutu Sese Seko wa Zabanga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yayoboye kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatanu kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na karindwi. Mobutu Sese Seko wavutse yitwa Joseph Désiré Mobutu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu iri Sara mu cyahoze ari Kongo Mbirigi. Yari umusirikare w'umunyagitugu, akaba na perezida wa Zaire kuri ubu kandi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
hagati y'umwaka w'1965 n'umwaka w'1997 ubwo yaherekwaga na nyakwigendera Perezida Laurent Kabila. Ngoma ye Mobutu yakoresheje amayeri n'igitugu kugira ngo anige amajwi batavuga rumwe nawe, kandi yakomeje kugerageza gusubiza igihugu mu muco w'abakoloni, mu gihe rero yari ashyigikiwe cyane Amerika yarwanyaga abakomuniste. Ubutegetsi bwe bwari buzwiho ruswa, icyene wabo, gufata ku ngufu, iyicarubozo, ubwicanyi ndengakamere ndetse no gukandamiza politike. Benshi rero bavuga ko ari umunyagitugu wa kera wa Afurika. Mu mwaka w'1996 yategetse abantu bose bo mu bwoko bw'abatutsi kuva muri DRC cyangwa se yitwaga Zaire cyangwa bakicwa. Iri tsinda rero ryaje kuba ihuriro ryo kwigomeka kuri Mobutu. Mu mwaka w'1997 wa Desire Kabila bifashijwemo na Perezida wa Uganda Yoweri Museveni na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame bashoboye rero gutsinda DRC, bahatira rero Mobutu mu buhungiro i Togo. Nyuma rero yaje kwimukira muri Maroc, ari naho yapfiye muri Nzeri mwaka w'1997. Yashakanye na nyakwigendera Marie Antoinette Mobutu na Bobi Eradawa Mobutu, babyaranye abana bagera kuri 14. Akaba rero ari ngabo mu by'ukuri ni bamwe mu banyagitugu bakomeye cyane bivuga ko babaye ku mugabane wa Afurika. Tubonye Mobutu Sese Seko Wazabanga wabaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ayoboye mwaka w'1935 kugeza 97. Tubonye Colonel Muammar Gaddafi wayoboye mwaka w'1939 kugeza 2011 mu gihugu cya Libya. Twabonye kandi Hissène Habré wa Chad wayoboye mwaka w'1982 kugeza mwaka w'1990. Twabonye kandi Charles Taylor wa Liberia wayoboye mwaka w'1994 kugeza 2003. Twanabonye kandi ku mwanya wa mbere